Poštovani drugari, zdravo! Danas ćemo razgovarati o rekama i rečnim slivovima Srbije. Nastavna jedinica je namenjena za učenike 4. razreda osnovne škole, predmet priroda i društvo, a vi se nalazite na kanalu učitelja Slađana Petrovića Đuse iz osnovne škole Branko Radičević iz Bujanovca. Ako vam se bude dopala ova nastavna jedinica, ostavite neki komentar i nastavite da pratite moj kanal. Krećemo sa nastavnom jedinicom. Najprije ćemo obnoviti ono što smo učili u 3. razredu. Kako delimo vode? Vode delimo na tekuće i stajaće vode. Tekuće vode su podeljene na potok, rečicu i reku. Stajaće vode čine bare, močvare, jezera, mora i okeani, a jezera su podeljene na prirodna i veštačka. Reke Srbije su i ravničarske i planinske, mada su planinske reke većim delom jer je Srbija planinska zemlja, odnosno više brdsko-planinska nego ravničarska. Ravničarskih reka imamo u severnom delu Srbije, u Vojvodini. Da se podsjetimo šta to beše rečni tok. Reka sa svojim pritokama čini rečni tok. I ovde vidite rečni tok reke Južne Morave sa svojim pritokama. Sve reke sa svojim pritokama čine rečni sistem jedne zemlje ili jedne teritorije. To je takozvana rečna mreža Srbije, koju vidimo ovde na karti. Teritorija sa koja voda otiče u neku reku, jezero ili more zove se sliv. Kad pogledamo sliku rečnih sliva Srbije, vidimo da reke Srbije odlaze u 3 sliva, što je i predstavljeno sa 3 boja, crvenom, zelenom i plavom. Sliv je, kao što smo i rekli, naziv za teritoriju sa koje se sve vode slivaju, otiču prema nekom moru, nekom jezeru ili reci. Sliv neke zemlje se sastoji od više malih rečnih slivova. Jedan sliv se sastoji od više tokova ili vodotokova. Srbija ima veoma razgranatu rečnu mrežu. Na teritoriji Srbije postoje više hiljada vodotoka, ali su oni uglavnom kratki. Reke Srbije otiču u 3 sliva, i to Crnomorski sliv, Jadranski sliv i Egejski sliv. O svakom slivu ćemo govoriti pojedinačno. Kad pogledamo sliku rečnih slivova, vidimo da preovlađuje crvena boja. Crvenom bojom je najveći rečni sliv Srbije, a to je Crnomorski sliv. Većina reka Srbije šalje vodu u Crno more, po kome je i ovaj sliv dobio naziv. Drugi sliv je Jadranski sliv, koji je manji, i najmanji je Egejski sliv. Crnomorski sliv dobio naziv po tome što vode odlaze u Crno more. Glavna reka koja odvodi sve vode Srbije u Crno more je Dunav. Crnomorski sliv u Srbiji je najveće i pokriva 92% teritorije Srbije. Dunav je reka koja odvodi vode Srbije u Crno more. Veće reke koje pripadaju ovom slivu su Tisa, Tamiš, Begej, Sava, Velika Morava, Drina, Kolubara, Timok i još neke druge koje ćemo učiti, a one su pritoke ovim rekama. Velika Morava nastaje kod Stalaća spajanjem zapadne i južne Morave, zapadna Morava sa svojom pritokom Ibrom i južna Morava sa najvećom svojom pritokom Nišavom. Dunav, kao što smo rekli, je međunarodna reka i ona izvire u Nemačkoj i ispod planine Švarcvalda, a uliva se u Crno more čineći veliku deltu. Dunav izvire ispod planine Švarcvalda na jugozapadu Nemačke, dalje teče prema istoku kroz nekoliko glavnih gradova u srednjoj i istočnoj Evropi, ali nakon 2850 km na obali Crnog mora pravi deltu, predstavlja izuzetno važan put, plovni put koji je povezan na kanalom Dunav-Majna-Rajna i tako spaja Severno more sa Crnim morem, što smo i govorili kada smo učili prirodni položaj
Republike Srbije i zašto je položaj Srbije značajan, tada smo naglasili zbog toga što protiče reka Dunav kroz našu teritoriju. Nekih 500 km prolazi kroz Srbiju. Koristi se za navodnjavanje, ribarstvo i na njemu su izgrađena velika hidroelektrana Đerdap sa koje Srbija napaja veći deo svoje teritorije strujom. Tisa je pritoka Dunava. Dolazi sa severa iz Mađarske, u njega se uliva kod Slankamena. Sava je druga velika pritoka, odnosno najveća pritoka Dunava koja protiče kroz našu zemlju. Ona izvire u Sloveniji, nastaje spajanjem od reke Save Dolinke i Save Bohinke i teče ka jugoistoku. Nekih 940 km je dugačka i kod Beograda se uliva u Dunav, kod našeg glavnog grada, na Kalemegdanu. Tok reke Kolubare, odnosno vidimo da je Kolubara pritoka Save i značajna reka koja se uliva u Savu, a onda odlazi preko Save u Dunav do Crnoga mora. Drina je isto značajna pritoka Save i jedna od najpoznatijih naših reka, odnosno reka koja ima jako veliku snagu, teče od juga ka severu, ima dosta pritoka, a uliva se u Savu, veoma je brza planinska reka i ima izgrađene hidroelektrane, kao što su Perućac, onda Višegrad i Zvornik. Kod Zvornika je pregrađen i čini Zvorničko jezero. Tako da kod Srbije je značajno time što su elektrane napravljene kod Zvornika i kod Perućca, odnosno Bajne Bašte. Ima veoma krivudav tok i za nju se često kaže da kad želimo da ispravlja krivu Drinu. Velika Morava, rekli smo, kod Stalaća nastaje spajanjem zapadne i južne Morave i od Stalaća sve do ušća u Dunav kod Smedereva zove se Velika Morava. To je i naša najveća reka, vidimo je na karti. Nastaje od južne i zapadne Morave, kao što sam rekao, kod Stalaća, a uliva se u Dunav. Zapadna Morava nastaje od Golijske Moravice iz Đetine, južna Morava nastaje od Biničke Morave i Preševske Moravice, koja se kod Bujanovca uliva u Biničku Moravu i od Bujanovca se naziva Južna Morava. Najveća pritoka zapadne Morave je Ibar, a najveća pritoka južne Morave je Nišava. Evo tok Velike Morave, znači od Stalaća do ušća u Dunav kod Smedereva, a ovo je tok Južne Morave, koja izvire ispod Skopske Crne Gore u mestu Biniču, pa se zato zove Binička Morava sve do Bujanovca, gde se kod Bujanovca uliva Moravica u Biničku Moravu, a onda nastaje Južna Morava i sve do Stalaća, gde se sa zapadnom Moravom uliva i čine Veliku Moravu. Ovo je tok zapadne Morave zajedno sa rekom Ibrom. Evo Ibar kao najveća pritoka zapadne Morave koja dolazi sa Kosova, prolazi kroz Kosovsku Mitrovicu i jako je značajna jer na njoj ima dosta hidrocentrala. Ibar je reka u južnom delu Srbije i istočnom delu Crne Gore. Kod Kraljeva se uliva u zapadnu Moravu. Za Ibar smo rekli da je jako brza planinska reka, pa tako da na njoj ima dosta sagrađenih hidrocentrala, gde se koristi njena snaga za proizvodnju električne energije. Rekli smo kod Kraljeva se uliva u zapadnu Moravu. Timok je reka jugoistočne i istočne Srbije, postala je pritoka Dunava, nastaje od Crnog i Belog Timoka koji se kod Zaječara ulivaju jedan u drugi i zajedno od Zaječara čine Timok. Evo reke Timok koja je kod Zaječara snimljena i rekli smo ona je nastala od Belog i Crnog Timoka kod Zaječara, a odatle se naziva Timokom, dok Beli Timok je nastao od Svrljiškog i Trgoviškog
Timoka. Egejski i Jadranski sliv. Egejski i Jadranski sliv nalazi se na jugu Srbije. Tačnije, Jadranski sliv na Kosovu i Metohiji, dok se Egejski sliv delom nalazi na Kosovu, a delom u jugoistočnoj Srbiji. Jadranski sliv zahvata 5% od površine Srbije. Ovaj sliv obuhvata zapadni deo Kosova i Metohije sa rekom Beli Drim, koja se u Albaniji spaja sa Crnim Drimom, gradeći Drim, i zajedno sa njim, kada se čine Drim, uliva se u Jadransko more. Drim je najveća pritoka Jadranskog sliva. Beli Drim nastaje od nekoliko jakih izvora koji se spajaju i padaju niz vodopad visok 40 metara blizu Peći. U Albaniji gradi se Crnim Drimom Drim, to je najveća reka Jadranskog sliva, što sam i malo pre rekao. Interesantno je da za pritoke ima 5 bistrica, i to Pećku, Dečansku, Prizrensku, Loćansku i Kožnjarsku bistricu. Sve se ovde na karti vidi, pa ih možete pogledati. Ovo je karta, odnosno tok Drima, Belog Drima. Egejski sliv, najmanji sliv Srbije sa 3% površine Srbije. Jedan deo se nalazi na Kosovu, a drugi deo u jugoistočnoj Srbiji, tačnije u Pčinjskom okrugu. Sliv obuhvata slive triju reka na jugu Srbije, i to na Kosovu Lepenca i Nerodimke, a na jugoistoku Pčinje i Dragovištice. Pčinja i Lepenac se ulivaju u Vardar i zajedno sa Vardarom odlaze u Egejsko more, dok se Dragovištica, koju vidite ovde, u Bugarskoj uliva u Strumu, a onda preko Strume odlazi u Egejsko more. I značajno je za reku Nerodimku, koju smo malo pre spomenuli, koja preko Lepenca odlazi u Egejski sliv, po tome što ova reka Nerodimka čini fenomen bifurkacije, a bifurkacija je pojava kada jedna ista reka šalje svoje vode u dva različita sliva. Tako reka Nerodimka, odnosno rečica, pošto nije toliko velika, poznata je pod bifurkaciji, nalazi se na Kosovu i Metohiji, gde ova rečica jednim delom šalje vodu preko Sitnice Ibra u zapadnu Moravu i Dunav u Crnomorski sliv, a drugim delom preko reke Lepenac u Vardar, a onda odlazi u Egejsko more. Znači, reka Nerodimka šalje svoju vodu u dva sliva, u Crnomorski preko Sitnice Ibra i zapadne Morave, onda odlazi u Dunav, a drugi deo preko Lepenca u Egejsko more, što se na ovoj karti i bolje vidi. Reke Srbije su značajne po tome, odnosno imaju karakteristiku da su podeljene na dve grupe, na ravničarske i planinske. I sada ćemo nešto i o njima govoriti, odnosno o tim karakteristikama. Reke severnog dela su ravničarske reke. Reke severnog dela Srbije sporo teku, plitke su, odnosno duboke su i plovne, imaju široko korito zbog priliva vode u proleće kada se topi sneg na planinama, podižu svoj nivo u njihovim koritima, tada se one izlivaju i plave nisko i ravne okolno zemljište. Značajne su po tome što su jako dobre za navodnjavanje naše žitnice Vojvodine. Pa reke ravničarskog dela Srbije kao najveća je Dunav, Sava kao njena najveća pritoka, Tisa, Begej, Tamiš, a značajnu ulogu imao za navodnjavanje i kanal Dunav-Tisa-Dunav, koja pored navodnjavanja ima ulogu i odvodnjavanja u slučaju nabujanja ovih velikih reka, tako da se jedan deo tih vode tih reka
preko ovog kanala dovodi i smanjuje da bi zaštitio Vojvodinu od poplava. Planinske reke Srbije, za razliku od ravničarskih, planinske reke Srbije su u centralnom i južnom, odnosno zapadnom i istočnom delu Srbije. Najveći deo Srbije zauzimaju planinske reke, pošto je Srbija više brdsko-planinska zemlja. Brze su i sa velikim količinom vode koja se spušta niz planinske strane, imaju veliku snagu, zbog čega ove reke imaju duboko usečene doline strmih strana. Snaga ovih reka se koristi za dobijanje električne energije, ali nije u potpunosti iskorišćena, jer naše planinske reke nisu toliko iskorišćene da se koliko bi mogle da proizvode električnu energiju. Planinske reke Srbije, sada ćemo ih naći na ovoj nemoj karti, a vi ih zapamtite: Beli Drim, počet ćemo sa juga, Lepenac, Pčinja, Dragovištica, zatim Južna Morava sa Nišavom, onda prelazimo na Sitnicu koja odlazi u Ibar, a Ibar u Zapadnu Moravu, Zapadna i Južna Morava čine Veliku Moravu, zatim Uvac koji odlazi u Drinu, Drina, Kolubara, Timok koji nastaje spajanjem Belog i Crnog Timoka. Ovo su reke koje bi trebalo da mi zapamtimo, odnosno vi, dragi drugari. I Pek i Mlava su značajne. Pek je značajan po tome što je naša zlatonosna reka. Reke Srbije, da rezimiramo, su planinske i ravničarske. Planinske su brze, teku brzo preko stenja i kamenja, huče, hladne, bistre, imaju veću energiju i služe za hidrocentrale. Korito nije široko, a ravničarske reke su spore, tihe, bogate vodom, služe za navodnjavanje, plovidbu, široke, sa širokim koritom, toplije i muljevito tlo. I da zapamtimo pojmova koje smo ovde spominjali: rečna mreža, rečni sistem, rečni sliv, sutoka, ušće, stava, bifurkacija, vodostaj, crnomorski, jadranski i egejski sliv. Ovde možete da zaustavite i da pročitate sve o ovim pojmovima. Ako vam se ova nastavna jedinica dopala, ostavite neki komentar i nastavite da pratite moj kanal. Srdačan pozdrav, drugari!